estamos llegando ya casi al final y lo que son las cosas. Me imagino que en los ojos de una persona que ahora mismo está sentada estará diciendo, pero qué grande se ha hecho todo esto. Y sí, claro, todo esto no hubiera sido posible si en el año 1963 un grupo de eitas y un grupo de amas pues no hubieran decidido llevar a sus hijos a una casa para estudiar en euskera, saltándose absolutamente las normas establecidas en aquel momento. Pues era una decisión realmente valiente y era enviar a sus hijos y a sus hijas, como digo, a una casa a estudiar en euskera con un andereño. Y ese andereño ya está aquí. Evidentemente todo esto no sería posible sin esos eitas, pero está tremendamente claro que no sería posible, no hubiera sido posible sin ella. Así que yo les pediría un aplauso tremendo, muy fuerte, para el artífice de todo esto, para Izaskun Arrue. Venga, lasai. Izaskun, hau da Olabide? Bai, hau da Olabide. Ondie, Olabide txiki hartatik. 13 umekin hasi ginen. Nire etxeko gela batean, gurean eseita. Eta horra, ze pasaden. Oso pozik. Zorionak denai, langile guzirin. Eta aurrea, indarrak egin, lortu behar da, nahi deuna. Ala egin beharko da. Indarrakin aurrera jarraitu. Bai, lagunduko zaitugu, baina lehenik, uste zuretzako oroigarri txiki badakatela prest, ez dakit nor ekarri behar dizun, baina nik jakin badakit norbait zegoela zure oroigarriarekin. Beraz, itxoin dezaguna ber. Galdu dagian, ez, hemen dago. Zu lagunduko diozu? Venga, primeran. Eta momentu honetan gure herrian beti egin izan dena.
gero etxetxo baten, hiri honen erdian, lurrean eserita, zituzten umeak, aulkirik ere ez baitzen, ordungo eskolartan. Gurasoen tuak, taien esperantzak, irakasle taldeak, ongi bultzatuta, egoera latzenetan, gutxi haiek batera, suspertu izan zuten, hezkuntza euskalduna. Aurrera, aurrera, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastela, aurrera, aurrera, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastela, hola! Azken urte hauetan, gure ikastola, etengabe gainera, aziz doan. Gasteiztik kanpo ere, guztiz ezaguna, manten dezagun bada, bere izen ona. Aurrera, aurrera, Olabideko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola, aurrera, aurrera, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola, hola! Olakidek jadanik badu honezpena, metalbiko kueta, bizari europear, egindako guztia, denon meritua, hainbat pertsonen lanaz, lortu da helburua. Aurrera, aurrera, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola, aurrera, aurrera, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola, hola! Ha llegado el momento de despedirnos y lo haríamos, bueno, yo creo que con dos frases que se nos han quedado como muy claras a todos. Uno, la capacidad para aportar valor a los alumnos y a los aitas y amas. Y la segunda, conseguir el éxito a través de las personas. Batek atzera begiratzen duenean izandakoaren oroitzapenarekin geratzen da. Oraina begiratzen duenean aldez gaur eguna landuko dugulakoan. Baina etorkizunera begiratzen dugunean, izatera heldu gaitezkenarekin amestuko dugu. Bihotz bihotzez guztioi, zorionak eta eskerrik asko. Agur.